инак соли дуюм аст ки бо ибтикори лигаи футзали тоҷикистон дар ҳамоҳангӣ бо ширкати IT Ипсоте дар Тоҷикистон як мусобиқа барои дастаҳои низоми бонкии Тоҷикистон оид ба футболи хурд баргузор мегардад. ин мусобиқа соли дуюм аст ки дар дараи хушманзараи Алмосӣ баргузор мешавад ва имрӯз мо омадем то баргузории ин мусобиқаро дар барномаи футболи тоҷик барои шумо инъикос кунем. В каких целях проводится этот турнир? Мы на самом деле преследуем несколько целей. То есть в первую очередь это укрепление партнерских отношений. Потому что в первую очередь здесь мы и партнеры, да, но на поле мы больше становимся не партнерами, а друзьями. Поэтому вот этот нетворкинг, да, как сейчас модно говорить, он позволяет укреплять связи с точки зрения именно между людьми. Потому что по бизнесу мы всегда договоримся, для этого есть офисы. Но вот так вот выехать на природу, поиграть в футбол, это же всегда прекрасно. якҷагӣ бо ҳамин ширкати техникии IT Ипсотех тасмим гирифтагӣ ҳастем ки барои бонкҳо, яъне як маъракаи близтурнири якрӯза ба анҷом расонем. Асоси мо ҳамин аст ки нафароне ки дар ҷои утоқкорӣ ҳастанд омада як истироҳат кунанд ва як рӯзи хуш дошта бошанд. чанд даста имсол ширкат карда тавонист? Фикр мекунам ки дар қиёс ба соли қаблӣ зиёдтар буданд даставо. бале 12 даста соли гузашта буд, имсол аллакай 16 даста шуд. яъне ки мун вай бисёр шуда истодааст. Чӣ бигем? ҳавасмандӣ бисёр шуда истодааст ва новобаста аз туфои индивидуалӣ бозам аз ҷониби ширкати техникӣ як сертификатҳои зарур буд ки метавонанд дар давоми сол ҷоизадоро ба хизматрасонии техникӣ та давоми сол хизмат расонанд бепул. албатта ки барои кормандони бонк мо ки ҳаррӯза қариб дар як фазои пӯшида пушти парда кору фаъолият мебарем. чунин мусобиқаҳо аз ҷумла мусобиқаи мазкур як имконияти хуб аст барои барқарор кардани саломатӣ, барои баланд бардоштани рӯҳияи бачаҳо ҳамкорон. ин як имконияти хуб аст ва аз фурсат истифода бурда мехоҳам аз номи худам, аз номи тими бонки миллӣ, аз номи роҳбарияти бонки миллӣ ба ташкилкунандагон, аз ҷумла ба Федератсияи футболи Тоҷикистон барои баргузор намудани мусобиқаи мазкур албатта ки арзи сипос баён намоям. фирӯзҷон, усулан дар бораи ин мусобиқа чӣ гуфтан мумкин аст? якҷон ташаккур барои шахсоне ки мусобиқаро ташкил карданд. бениҳоят майдончаҳои зебо, хӯрокҳо, кормандон, якҷон ташаккур. мо хеле хурсанд ҳастем аз чунин мусобиқаҳо. аз муҳити корхона ба ин муҳит омадан албатта фараҳи дигар аст. бениҳоят мо хоҳишмандем ки чунин мусобиқаҳо бисёртар шавад, зеро мо рӯзи дароз дар корхонаҳо ҳастем. манам ба монанди ҳамин хел мусобиқаҳо баромада бозӣ мекунем, хурсанд мешавем. ҳамин мусобиқаҳоро бисёртар ташкил кунанд ки чунки кормандони бонк ё кормандони ташкилотҳои қарзӣ ё кормандони давлат бисёртар дар курсиҳо менишинанд, ба саломатиашон зарар дорад. хуб мешавад ки мусобиқаҳо бисёртар ташкил карда шаваду мо ба варзиш масъул шавем. албатта ки мо як рӯз кун мегзаронем. аз ҳамин лиҳоз 16 дастаро дар як рӯз бояд мо ҷобаҷо кунем ва як қисмат 7 дақиқа буд, пурра як бозӣ 15 дақиқаро дар бар мегирифт. дар сурати мусовӣ чӣ? дар сурати мусовӣ ҷаримаи 6 метра. бале.
خب دوستان عزیز اینک اولین دسته که با فینال این مسابقه برآمد. البته چنانچه انتظار میرفت دسته بانکی ملی است. مبارک باشد فینال. تشکر زیاد. البته که بچه‌ها تیم بانکی ملی با یک روحیه بلند با این گیم که مسابقه آمدیم مقصد یک است با جام رفتن. خوشبختانه علاقه ما در با فینال برآمدیم با یکی از دسته های قوی اراده تیم اوریون بانک. چقدر که ما شما میدونیم اوریون بانک هم یک تیم خوب دارد، اما مقصد چقدر که گفتیم تکرار میکنم که مقصد یک است. نیت داریم که با جام گویم که به خانه برگردیم. یک سوال معمولی داریم، دایم همین سوال را میدهیم. خود تا فینال رسیدن مشکل بوده؟ البته هر یک گویم که مسابقه که اشتراک میکنیم تا فینال برآمدن البته که زحمتی زیاد طلب میکند، مهنت طلب میکند، چون هر وقت تیم ما به مثل یک مشت متحد شده سرجمانه بازی میکنیم. الکی در سال جاری چندم مرتبه می شود که در مسابقه ها اشتراک کردیم، غلبه هم به دست آوردیم، جای یکم گرفتیم. در این بازی هم الکی در فینال قرار داریم، باوری داریم که جام رو به دست میاریم. مشکل بود بازی با فینال برآمدن اصلا؟ بازی ها بنیهایت مشکل بودند. رقیبان ما رقیبانی بنیهایت سخت. من امانت بانک یکی از رقیبانی که همه وقت در پول فینال ها است. خوشبختانه ما آنها را بریدیم. با فینال را خط گرفتیم. در حریفی که در فینال با شما بازی میکند شما او را خوب میدونید؟ بانک ملی هم بازیگرانش بنیهایت بازیگران سختند، اما بازیگران ما هم از آنها بد نیستند. دل نیت داریم که در فینال آنها را بریم. خوش دوستان عزیز، اینک بعد از چند دقیقه بازی برای جای سوم میان دسته های امانت بانک و اسخط انا در همین میدان برگزار می شود. میبینیم که چی می شود.
инак бонки Эсхата бо ҳисоби 1-0 бар дастаи Амонатбонк пирӯзӣ ба даст овард ва мақоми сеюмро касб карданд. Бачаҳо муборакатон бошад. Хуб, чӣ гуфтан мумкин аст дар бораи ин бозӣ? бозӣ бениҳоят хуб буд. Командаҳо хеле бисёр буданд. Аз 15 бонке ки дар ин ҷо мусобиқа иштирок карданд, мо дар муяссар гардид ки ғолиби ҷои сеюм гаштем. Рӯ афтода нестем. Боз ояндаҳо насиб карда бошад, мехоҳем ки ҷои аввалро гирем. Барои ба финал баромадан чӣ нарасид? Барои ба финал баромадан ҳариф пурқувваттар буд. Аз ҳамин ҳисоб аз мо хубтар бозӣ карданд. Бозӣ хуб нишон доданд. ва ташкилотчиҳо дар ҳамин ҳолат якёра ташаккури худро аз номи бонки Эсхата ва аз номи кулли иштирокчиён изҳор менамоем ки ҳамин хел дар фазои бигем сабзи баҳорӣ чунин мусобиқаро баргузор карданд. Ташаккури зиёд. Хуб дӯстони азиз, инак финали дер боз интизор. Ду ҳарифи аршад ки дар мусобиқаҳои мухталифе рӯ ба рӯи ҳам меоянд. Дастаи Орион Бонк ва дастаи Бонки Миллӣ. ҳамакнун мебинем ки ҷоизадори ин мусобиқа, ҷомдори ин мусобиқа кадоме аз ин дастаҳо хоҳад шуд. фирӯзҷон, муборак бошад. Ба қавле ки ба ваъдаи худ вафо кардед, ҷом аз шумост. туғри чуноне ки гуфта будем дар бозии финалӣ Бонки Миллиро мо ғалаба мекунем. Ғалаба аз мост. Орион Бонк ба пеш, ҳамкорӣ ба хотири фардо. ба ҳар сурат андаке финали мушкил буд. бениҳоят мушкил буд. рақиби сахттарини ин турнир аст ва аз буридани онҳо мо бениҳоят шод ҳастем. Муборак бошад ҷон. Якҷон ташаккур. В будущем будет проводиться этот турнир? Конечно, мы планируем ежегодно эту историю проводить, потому что мы совмещаем футбольный турнир и бизнес-мероприятие. То есть вчера у нас было бизнес-мероприятие, где мы, соответственно, рассказывали про сервисы, про услуги, именно то, что волнует банков в первую очередь со стороны IT. А с точки зрения футбол, да, это уже нетворкинг, когда мы дружим. Расширяться будет турнир в смысле в большом футболе? Можно об этом подумать. Мы, правда, смотрели в сторону, там, не знаю, может быть, проведения волейбола или баскетбола. Но здесь, я как понимаю, в Таджикистане больше всего любят футбол. Удачи вам. Спасибо.
того, что мы сегодня наблюдали прекрасные матчи, насыщенные, наполненные борьбой, настоящей спортивной борьбой. А теперь, дорогие друзья, премиум компании Ipsotech. خب دوستان عزیز، من آن چیزی که در دایره برگزاری یک مسابقه خواستیم در برنامه فوتبال تاجیک با شما پیشنهاد کنیم. در همین جا برنامه ما به انجام میرسد. خیر.